Sanimukela bahlala bezulu kuhlelo lwethu le-Talking This and That ilendatheli yenu esimele uThuso Khumalo. Namhlanje ke sibheke ihlandla lokuqala lapho sikhuluma khona usomabhizumusi waseZimbabwe uMnumzana UJustice Maphosa. Isitshela ke ngokunene amabhizimusi yakhe lokunye ngempilo yakhe. Awusichazele kancane ukuthi uMaphosa ngubani, uzelwe kuphi nokuthi ibhizinisi lakhe liqukethele. uMaphosa insizwa ezalwa eGwanda, esigwandeni, ebhuqwini. Indoda engaziyo eZimbabwe icashile kodwa kwaba lesinye sehlakalo ngonyaka ophelile. Umongameli okhona manje sekuchayela ucingo ukuthi awusimsize kodwa asekunzimeni. Ufuna ukuthi kancane kodwa kwenzakalani? Awu, umongameli ngaleso sikhathi ube engumsekeli oyisekela engumsekeli kamongameli obephethe ngaleso sikhathi. Siye sahlangana naye esivakashele la eGoli ethi ufuna ukuzobona abantwana bakhe abakhuthaza ukuthi babuyele ngasemakhaya bayoqala ama-programs, bayoqala amabhizinisi, baqala ukuthi nabo babe yingxenye ye-economy, yingxenye yale mboni esinayo eZimbabwe ekhiqiza mhlambe okomhlaba ophuma ngaphansi komhlaba o mhlambe noma yini ongafuna ukuthi uyenze ube ngusomabhizinisi ozobamba khona lapho. Sayithanda kakhulu lolo hlelo abezinalo njengabahlali balana abazalwa ngaseZimbabwe kodwa behleli la. Kwaze kwathi ekuhambeni saqala ukuba nezingxoxo mina naye sibonisana nje ukuthi yini thina sizimisela ukuthi sizoyivula, naye esibonisa futhi ukuthi yini abazosincedisa ngayo bengukhulumela. Kulapho nje wathi kwayekwashintshana khona amakhadi awe-business. Kulapho nje azithola ma exoshwa kuleso sikhundla bebuso uzithola eliphethe lelo khadi ngaleso sikhathi. Uma efuna ebhekisisa ukuthi hayi ngiyamazi lo muntu ngiyahlangana naye, athi ngimfonele. Kulapho ngithola khona ucingo olubuya kuye luthi ucingo luthi no, sengixoshiwe, impilo yami isengcupheni, ngifuna ukuthi ngiphume kuleli lizwe ngiye kwelinye ilizwe, unganginceda na njengoba unenqwelo moya ungathi ibhanoyi phecelezi i-aeroplane. Kulapho ngithi kuye hayi uzokuphi, uya kuphi, ngizokuthola kanjani. Yaphelela khona lapho saye sayomlanda siza naye sazomgcina. Sesithola ukuthi kunabanye abangathokozile ngalolu daba sebefuna ukuthi alubawukho kule picture le. Iqiniso ukuthi empilweni yakho usengozeni encane. Kunjalo, iqiniso ngempela. Ma wenza into enhle ukhona abanye abangayithandi, khona abanye abasuke bangayijabuleli. Bengazi ukuthi masimlanda nje izitha zakhe kuzoba izitha zethu. Siyenze sisazi futhi ukuthi izoba njalo. Ukukhona into sokusenzakala empilweni yakho kwenza ubona ukuthi hayi okwamanje sokufanele ngisikhusela ukuthi impilo yami ngathi hayi isingavele ingene nje endleleni. Abaningi abantu abafuna ukunqumba phansi, baningi abantu abafuna ukungibona ngiphelile, baningi abantu abangayithandanga leyo nto, baningi abantu abangabuthandi ubudlelwano enginabo naye, abathi kufanele ukuthi angabi khona, angasondelani naye, abe ngumuntu oqhelile kuye, ohleli kude naye. Baningi abantu abangayithandi lento esiza ngayo esizoyenza eZimbabwe, ukuqala kwamabhizinisi, ukukhiqiza ngemboni ezithile ezihlukahlukene. Khona abantu abayibuka bathi izosivalela imisebenzi lento, ngabantu be-technology, ngabantu abawuchwepheshe, abazane abanochule oluningi kulento abazenzayo engathi phecelezi i-technological capabilities and expertise. Kunento eziningi ezenzekayo empilweni yami ukuthi ngizithola nje impilo yami isengcupheni ezenzekayo, ezinye nje ngakwazi ukuzichaza kodwa sikhona ziyenzeka. Sithola ukuthi bese kunokukhuluma lapha kwabezindaba ukuthi South Africa namathi sekubheka amehlo ngathi khona unokuphazamisileyo uzokuhlala elizweni lezamakhampani ozoqhuba amabhizinisi. Uyaphatheka yini kulokho kumbe ngokunye kwezinto zalabo bantu abangakufuniyo ukuthi uqhubeke kahle nje? Akuloniqiniso. Ngiye ngathola last year ngoJuly, ngiye ngathola umyalezo obuya kuMahawks. uMahawks ngelinye lelunga labantu abaphenyisisa ngokwezinto ezenzeka emphakathini ukuthi mhlawumbe kungaba khona icala elithile lenziwe
ngamaphoyisa kahle kahle uhlelo lwamaphoyisa oluphenyisisa ngezinto ezenzeke emphakathini ukwenzela ukuthi abantu bahlale bekhuselekile bahlale bevikelekile. Baye bangithumela imininingwane bangithumela nemibuzo eminingi ukuthi ngiphendule. Bebuza ngokuthile obekwenzeke kwenye idili ebesibambisane nayo nenye municipality bebuza ukuthi ihambe kanjani. Ngayiphendula yonke lento le sagcina sibhale affidavit ukuthi ngima kulento engiyishoyo ukuthi kwenzeke ngalendlela engithi kwenzeke ngayo. Namanje ikhona i-affidavit leyo yabhalwa bathi mina babebhekisisa baye balandelela yonke lemininingwane engibanikeze yona ne-information ebengibanikeze yona bayilandelela bathola ukuthi no ayikho lento lena abantu abakhuluma ngayo abantu bamapolitiki abazama ukuthi bangcolise igama labantu. Kukhona abantu abathi kune story esizobuya okunodaba oluzobuya lubuya ngasemzansi la ahlala khona kuzoba ludaba oluzokholwa ngabantu luyakholeka lolo daba ngoba lubuya emzansi la ahleli khona. Yinto abantu abazama ukuyenza ukuthi kube nama stories abazovumbuka avumbuke ela. Kungakho lana leso story siye sangena ku page number ku middle page kuyi story nyana nje sincane and mawukhuluma ukhuluma ngo-ED eSouth Africa akekho umuntu omazi u-ED. Leso story bekungeso story kahle kahle eSouth Africa kodwa mangiya kwelami ilizwe lokuzalwa kube istory esithathwe safakwa ku front page kwaba istory esindumezweni kwaba istory okufanele ukuthi wonke umuntu asazi ngoba ngingulo muntu enginguyena manje ngingunomuntu lo onobudlelwano nobaba ongumholi wethu ophethe elizweni. Bekunenhloso ethile ukuthi vele kufanele kube njalo ukuthi sivele sibone ngomuntu wonke kube istory esizofundwa ngomuntu wonke ukuthi nomuntu ozidlulelayo mayesibuka athi kufanele ngiyothenga le newspaper ngiyiphathe ngiyothenga le paper ndaba ngiyiphathe ngiyifunde. Bekunenhloso enjalo ukuthi vele kufanele sibe njalo. Mawufunda leso story akekho omunye umuntu obhaliwe lapho kubhalwe igama lami nje amadoda. If bekunjalo apha amaphoyisa azangibopheke ngoba asiyekeni ukuyibhala ke ayisafunda ukubhala leyo nto sokufanele ukuthi kuthiwe amaphoyisa angenile ambopha usejele. Why amaphoyisa engenza umsebenzi wabo bangibophe namanje ukhuluma nawe ngihleli angikho kubheki angiboshwa. So awusahamba ukhululeke lezo awele Zimbabwe ngethu sabantwana baseZimbabwe ayikho into ezosenza sethuke sesabe. Lezi zinto kufanele zibe khona mawusomabhizumusi zindalo zidaliwe khona abantu abakuthanda khona abantu abazokuzonda abantu bakuzonda uhlupheka abantu bakuzonda ulala ebholorhweni abantu bakuzonda ungadlile uphethwe indlala bakuzonde abantu bakuzonda uthengisa umbhida uthengisa ikhabishi bakuzonde abantu bakuzonda uhamba ngebhanoyi bakuzonda unuka kahle ugqoka iperfume bakuzonda uqeda ukuwina ilotho bakuzonda uqeda ukuthatha i-examination izifundo zakho uqeda ukuthola i-certificate sezifundo zakho upasile bakuzonda. So umona into edaliwe vele ikhona ezweni. Abantu abaziwayo bahulumeni nje bangaphandle bakuhlaka kuhlangene khona bangaphandle khona bahulumeni. Uyakwazi ukuthi nakuhulumeni abezwani bonke abakhulumi ngokufana bonke kunjalo kuyatholakala noma yiliphi ilizwe kuyatholakala. Mawukupolitiki bazohlala bekulwisa mabemlwisa bazomlwisa nami bamengilwisa bazomlwisa ngoba ipolitiki njalo. Thina asifuni ukuthi sigxile kakhulu lapho sithi mabayilwe bona njengabosomapolitiki bathina njengabasomabhizimisi asibambe ethu indima siphutshe siyilime lensingo lena ukuthi odlulayo ngaphandle oya kwelinye ilizwe mayedlula athi ngibone kuluhlaza kulinyiwe amasimu abiyelwe hawo bazovuna labo bantu. Into esithanda thina njengabantu basezimba